ngabe bekuyilesi sidingo ngabe sesafa ngabe sesafa angiboni ukuthi ngabe sisesekhona kube ngabe vele uNkulunkulu bekathi bangathathi uvele uphele nje ngabe sesaphela angazi besiyobe singakhi siyambonga uNkulunkulu ukuthi asilethele imfihlakalo engaka ukuthi asiyekelele uqamba mama hayi sinamama yangikhuthaza lama lithi uqambe ithi la ikhuluma khona ngamanga verse 4 yes iyakhuthaza kakhulu bazalwane ukuthi asibe neqiniso siyekelele uqamba amanga no kwesinye isikhathi ngiyaye ngibheke ukuthi vele mawuwaqambile wena mama uyayifake nobaba lapha phakathi yakuthi yazi makafika la ukuthi bese nayo uyazi into omtshele yona yazi ukuthi bazalwane bese siyawajwayela la mama ukuthi ujwayele ukuthi vele lapha kamama ndo baba khona unamanga hayi lelo mama kuba ngalo mama manje siyabonga ukuthi sinamhlanje lesivezela ukuthi uqamba amanga lo baba nalo mama wawaqamba namhlanje siyabonga uNkulunkulu ukuthi asikhuze ukuthi asiyekeni uqamba amanga ngoba azosibulala izoba netmoqondo kwantana lesiyashona haleluya kulesikhathi samanje bangcwele sizongena enkonzweni yama announcement usisikhelina kuzoza azosenzela ama announcement